O te whawhetai I le alii I aso umalawa. E le au noa o na vi inga I lo ngutu. E mita lo wanganga I le alii. E whalongolongo I ai ye ua pua ngaina. O na la tau fia I lea. Tātou te talo. Whawhetai I lea tualo mātou ta mā. Wa e mafuta mai I a te I mātou le nei tū la fiafi. Le tasi ni o aso whaitau le ina I lo mātou ne yola. Whawhetai wa e whaia mea sili mo I mātou. A nganga pa I ai, whawhetai wha mālo. Le mafuta mai le lofa maleanga le lei. Ia te I mātou te ngata vai. Ai o whaatasi mai o la wa fio. Wa ato ai o lo mātou nei malosi. Ia Manuia, le nei porkalame I le suafa o Yesu Keriso. Wha Manuia e ua whaatasi mai ma whaafonga mai. Ona o Yesu Keriso lo mātou wali I whaola. Amene. I would like to welcome all our viewers here from the United States and around the world. Whawhitai tele lava I le mafuta mai le tātou nei porkalame I le tula fiafi, o le aso tofi, o le porkalame masani, e tui atu pea. Whawhitai ai I le lofa mareanga le leo le atua I paanga o mawhai o le mafuta mai. Pea tonu foi ia ua iai le manatu lo whatasi pea le atua I ati autou, I autou maota mautou lawa. Vi ai o na alofa ma lona anga le lei. O nisi fo I alo ma whanau o ainga o le paanga o le South o le
South family, si whafonga o re tai au fau, ia o lo iai pe i lātou i maota ngase, ia o nisi foi i wa te atu i tua i ainga, ia vi ia re lofa mareanga le leo le tua, tupu mai e o le atunu, ia au na te tofia le tua, ma lo lava le tau tua, whaafutai le anga lofa mareanga le lei. E whaalawi lotu pe i mamalu ma pa ia o le tatu au mafuta, ia sa pe whaatasi mai se tatu tua fine, ia Marina Davis, mai au se talia, ia o lo tuangia o ia ona o le ngase, i se tasi o nalo. Ia ta talo mo ia, le ngata ilea, le toa telefo le au mafuta, ia i si itia i lato ia tatu taru sanga i aso whapenei. Ia whaafutai tele lava le, a veo le nei awa noa e whaaferoa ia tua loto pa ia malo o tō mamalu, ia o mawhai o le mafuta mai le nei tu la fiafi. Ia o le nei teimi, ia e le umi fuisa tātou talatala noa i se mata upu, o le nei tu la fiafi, ona o le teimi whaatulanga ina. Ia, nei lo le whaamoe moe le so whapea. Ia, e whaatawa ina le aso le nei. Dedicate this time. I nei fita. O fita umalava, Samoa. So se atu nu. So se alo lava, so se tama whanau, so se atu nu. Whawhitai tele lava i la autou au nanga. Ma lo le tau watai. Ma lo whai o le whaiva. Vi ia le atua i le alofa mareanga le lei o lo tō maua le manos. Mana tua. O le sifu fongo le tai o fau. Ma tau te wha alo. We salute you. Whawhitai la autou service. Ma neia la autou tau tua. E iei fo i le tala le lei o lo mauai i lo tō ngalu nue fita. O lo tō ona awai. I nei tasi o whaenga o lalo langi ia le ngata i lea. O le tū. O le military. Fita umalava. E le na o Samoa. Aso se atu no lava. Ia vi ia le lofa mareanga le leo le tua. Usi maila o tō whaafonga. O le pesere nei wa saunia ma o tō. Usi maila o whaafonga.
Ia whawhitai lava. Ia o re temine nei, ia se whawhelo i atu lo topa ia, malo toma malu. Marina Davis, lots of love and all the best for your program today, Pastor. Love a lot, lots of love. Yeah, alofa te lea atu mo tau. Virginia Sinatonga Tuavao. Talo whaia antisode. Hi, Pastor Fagalilo, Samuelu, Alopopo, Tuavao, Matafeo, elelei li'i, amen. Yes, elelei li'i. Ia Moloma Henry, ia malo le tautua mo le li'i. Ia Manuia le tua i Port Kalame, whawhitai lava. Whare tua ia sori i lale sua, ia malo le whaatas mai i le tatou Port Kalame. Ia whawhitai Danny, ia Apache, malo le uso, ta alofa usos and all nighters. Is that an LOL or lots of love or laugh out loud? Yeah, malo uso Danny, ia le tali la whawhitai sua. Yeah, God bless and protect all our troops and their families around the world. Thank you for your service. Yes, whawhitai lava. Sinatonga Tuavao, Manuia le lapata inga, yeah, ma le encouragement. Yeah, whatau waina. Moni lava I leo langa le nei tātou te iai. You know, there's always ups and downs in this life. But if we decided which way it comes from, we will lose a lot of time trying to figure that out. But one thing that we do have in mind is our faith in Christ Himself. You know, whaiwhi au umalava, o tai ia te tātou, ese leanga le leima leanga malua la lātou tautua. E te whaalongo ina lava I o tino la lātou upu I langa ina, o le tala e au mai I le atua, ma le tasi. Le lei fo I o le awa onga ma le sapaia, ma le fautuanga, I le vasenga o awa. O lo lātou fautua ina whaiwhi au, I le tau wa suina o le puvai o le ola. You know, for all the pastors, you know, in any church, you know, a good pastor because, or the associate pastor, is helping that pastor, you know, to see the vision, to embrace the vision. You know, and that's why it is very, very important for all of us. You know, we might say to ourselves, you know, we're not pastors, we're not associate pastors, we're not called. But I'll tell you what, we can make a difference in their lives. So swani, tatalo mo ilato. The work is not that easy. Whainga tai o ngā ruenga. E whetai ia I lava nei whewhi au ma te moni, I aso uma. Whaalawe lawe lo lato ma whau. O haoa o fo, whaalawe lawe. O whale tua, e whaalawe lawe lava te moni. Eisea, mana na o lava te moni, aua ni I tau nuu pe tau lau le wha moe moe o Yesu ke wiso. O lo o ngāru rue ai au whaadu penga. Ia, mana tua I lato I tāru sanga. Te talo. Mala au I le tua wha manuia I ate I lato. Nei lo le manatu whapea, o le pesare nei wa saunia. Ia, mo le vasenga o whaiwhi au o whare tua, o wa o whare tua. Ia o e ka le sia uma o poutu toa, o le e ka le sia. Ia, alo maia, o le pesare nei. Mo o tō e whawhelu hae mwhawhia fia tuai. Si whafonga o le tai au fō mo o tō. He au na tu ya te oe
Whaftai lava, vi ia le lofa mareanga le leo le tua, ia Manuia la au tau ngā duenga, ia whaife au whare tua, a wao whare tua, ia au tau umawhai wa sāu niuni atu, ia mō mālua kanana fō, ia pōsese e kāle sia lava, wa wala awi nai o tau e le tua, tau te ngārulu e ai, vi ia lo nā lofa mareanga le lei. Marina Davis, ia thank you, may God bless you, ia thank you sis, whaftai tele lava. Yeah, whawhelo atu fōi talo whai. Mio Purcell, tānu wasa. Yeah, Manuia Prokalami brother from you, from us. Marapun Place brother. Yeah, ma lo lava. Yeah, whawhtai fōi whātas mai. Talo sia o Manuia umalava o tau. Yeah, ma lo lava tamauli talo whai siuso. Yeah, talo wha Pastor Fagalilo Samuelu Alopopo Tuavao Matafeo. Talo wha le whatonu tu le epa whawhitai sua. Ia whaafitai lava ta mauli, ia vi ia le atua ilo nā lofa malo nā ngale lei. O le teimile nei, ia ua taunu mai o le tātou e vaivanga po tātou pespesenga whaawhiroai. Mana tua ai le tupulanga Samoa. For this time, just want to bring a little bit brief why this time is very, very important for the young people today. The rate of the suicide since 2007 until today is 58%. Sao sawa tele anu lungo de suicide. I must lava de tupulanga ile 15 years old up to 18 years old. The question is, how come? Why these kids are falling into committing suicide? If we look around our own environment, you know, maybe we can pick why this problem is still growing. Either lack of communication from family or lack of environment for every kids to be able to go play and meet their friends, or it's just something that is going on that kids are not speaking because of the fear of the parents. They might be talked down instead of trying to help. The advice that always comes to mind from the CDC when we talk about suicidal, they always advise to have parents to have an open mind. Either it's going to be good or bad, but it's always good to have an open mind to listen to what the children are saying today. Tupulanga Samoa, ele masani oi le vaenga. I whamanatu atu how important of you today to Pulanga Samoa. You know, you can be a leader for another generation or another race. You know, you can be that person
If you know one of your friends are struggling, whatever might be, if somebody's pulling this person for something, or somebody's talking bad, or somebody being involved in molestation, or anything like that, or all these things is valid. You don't have to hide behind the scene. You can be the voice for that person. Tama whai tala noa. There are times if I atulau tala foi let me talk to your parents about what you're going through. Yeah, e tala wo. But I'll tell you why. E tu salava pe ita. It's okay. I rasi the sila le tua lo e whaia se ngā luenga. E fe so ani ai moia. E le mawhailan whaangalo i nari tupulanga Samoa. Ma re toa tele lavo tupulanga. Wa e alu o aso e sau aso tātou te whawhia ngai pe lava mwhaalave lave. Ai a tātou tama whailawa tātou te ngaru rue whaatasi le tauma whai mo le tupulanga. E tali mai lava le file mu ia te tātou. Le mea le tupulanga Samoa aua e te mai te ita. Aua te anga sala ai pe a e ita. A ia e tala noa i ruta māmano tina. Tala noa se tasi. Tau iei mea o whaalawe lave i lo wola. Ona e mauaile i nao se toma anga. E au ngā fwori whautuanga. E toe liu ai le mafau whau. Ma toe vava ai. I whai unga o whai ai le i whaia. Ai ui lea. Avatu le nei tembi. E whapitoa mo o tau le nei pese. Talo sia a vero nei pese. Ia e whai foi. Pei o se ala e wha malu ai tō whāma whina ngalo. O oere tupulanga Samoa. Male lau tele. O si mai lau tō whāwhau.
Ia whaftai mā tango whia upore pese, ia ore taimire nei, ia whatalo whatu le pa ia man mamanu o le atanu ma whai o na mafuta mai, ia o nisi fo i o lo whawhia ngai ma ngā ruenga re nei tūla whiawhi, ia vi ia le lofa ma le angare leo le tua whatalo whatu ai i le lau tele o le lalolangi o Samoa, i lea i tū ma le i tū, ia e le ngata i lea, ia o te tonu fo i o Amerika nei, ia mua ai le vi inga mar whawhitai i le tua, ia olo o tō maua le soifua lani lei, ia ma le langi e mama ono o Yesu Keriso. Ia o le taimile nei, ia alumaia o le a le sa tau ma whainga o le a tau ma whai atu ai le tui atu pēre nei tū la whiawhi. Ia tau i a vea lea, mo sa tā sei, a wane wha atonu whalawina, i le ngata le tū la whiawhi ma le tū asu. Ia au tā e au fōi. Ia pe ara whai i le Manuia i le lofa mareanga le leo le tua. Ono o le astofi, o le yeile manatu whapea i le tusi whai tau, o le whakasa i le aso tofi, e seta ma le pā na foa ai le atu lau lau. E mawala le i le tusi o salamu e toros fumare tolu, a o lona whai upo i ono whangata mai le iwa, o le māneia i o le whai tawina, ma neia fo i le vaaita toa iai ma le mafuanga ai a wha Peritania Easter, o le Easter fo i lea le maliu i laso maliu. Na winga whai mai Easter and the Big Bang. Easter and the Big Bang. O le a ma whasoa i ma le whatonu, a mai fo i lona manatu, tatu whanango longo fo i le se ngā duenga le nganga pa ia mai le whatonu. Ia e au ngā fo i mo tātou le nei tū la whiawhi. Ia o le fasili lava whapea, ia e fo i se tasi, ia e fia whai misona manatu, ia peo o tō masani ai o lunga o le tātou lau papa, ia ma le telefoni a le wireless whaasala lau, ia e ma whai one whaafiso tai mai ai, a o le taimile nei, ia o le ase i taratara no la i titi lava, le ale winga o le e seta ma le pāna fua ai le atu lau lau, o le ase vai to toa, o le a fo se mata upu e au ngā mo i tātou le ne tu la fiaf. Na ua fionga whaton, ia, alo maia, o le a se ngā ruenga le nganga pa ia te oire ne tu la, ia, so sani mai a te au, ta mauli, i o Visa Math, ia o Sinatonga, i o Danny, ia ma Marina, ia ma le toa tele lava, ma futa mai. Mana ia le tamta upu, ai le whangofie. E manaia ai le whangofie. Yes. O le tusi whai taure a mai le whame a mai salamo. O le tusi ar whanginga tuai. But the theme said Easter and the Big Bang. O le whangatala i a te au. Moa ura vai o lau sunga o le a mai tusi whai tau o le whanginga tuai. O le a mai le Easter. Ia kau ki karango le Easter o le e seta mane pa o tele. Ia, e tau te tam whai e whaafeso o tai mea ia. E whaafewhena feso o tai le tala o le e seta o le whengenga fōu, ma le tātus whai tau o le salamo. Tātus whai tau o le salamo i le whengenga tuai. Le au mai le theme o le manatu au tū. E le whengenga fōu, o tala e maua i le whengenga fōu, le afua mai. O i la e manino ai. E le se e seta la fto a tupu i whenga fō. Mānaia. A tawa ai fo i le amatanga mai tu whai tau o nei vai aso. Na tata i a ke nese mō mua le na e la unga i la sa. Na amata i le ke nese mō mua le fuafuanga ma le amatanga o mea uma. So o mai ai ma le va ai wha perfeta i opu. Tōru suma le vana. O mai role whai tau o le salamo. I le asolua, o le asolulu, o le salamo, lau tusi o le salamo, le ala utaha o mai le aso. Le se tusi o le whengenga fau o iai. Mānaia. Lama le ata le whaamatala ma i a te au lava ia. Le ai o le mea le tala noa i ai le fuafuanga ma le e seta, ma le ista, i po le aso maliu. E le se mea fto atupu lai i le teimi o le whengenga fau. I wala au ale au whai e wangalia. O lena fuafua mea te muri kenesi. Mānaia. O lea la pe e contradict ai le mawhauwhaunga whaasai nisi ma le
mane to inga poto le te mne o le pena e ta ua o le ta ape ma le pale o tele na mafuai o na maua kontineta mana i motu la iti mana i ape pena na fuela a o le ala wala e mori mau i mele ta feta ua le declare mai a i le amatanga fu the heavens declare o tala mai le langi ia le fofonga pa ia le tu lona winga le ai la le se te misa o ai manatu o tangata sa o le o le lava e fa matala mai ar tu spa ira vai le ai o mea umala e fa tu a moni la vala le me ina ua maliu Yesu na fa nau mai lava Yesu le tala o le fianga fovia a matatu le ngafa fa solo atu na ia motu lo ma le mea na ngata tala mai Yesu i le fu se fulu lua motu lo mai na to atu e no mai Yesu ina ua tol se fulu on tausanga sa le vai pe feso ta i mea le ia alanga le ua pe e taun ta no po le salamo le ta le lautusi le na ta no o salamo le tors fumar tol o le salamo le o le whamanu, o le whaftai o le vi, tā vita i le tua, teimi o pōpua ngā mawhaing tā. Ai maise le nā, i lana ia wa ai fōle i le alofa, lau tele i le tangata. Waile le mānaia, pe ona sau noa whātonu. Ai nofo mai mafo whau ia, it does not make no sense. Whengenga tuai le tara noa i tātou o le tusi o whengenga tuai. A le watai ana mai la tō, maua mai lava tō i tū Yesu mai lava i le tusi le nei. Tātou vai le tonu le whaitaunga a tō lava salamo le mua tau los fumare lua. O le alofa lava, o le alofa lava, o le alofa lava. Aia, isa ua manatu la i titi iai. Ava ai lo tangata le upu leo le eseta, Easter. First thing come to mind, laso maliu. Laso maliu. Le lai maua tonu mai la vai tula e pon mele. Le Big Bang na le iein mata upu lea. Vai le ie le popoto fo yo whaife au Samoa. Le ata mamai. O i la tō fo yo ngā lulu e le vai aso a tōle nei le lili wina. Whao popo iei le Big Bang. Ai matau le tātou, e tau lo le Big Bang. O tala no tātou i le tō telefono sayanisi, le whi mai o le Big Bang na pā, maua atua i le lalo langi le nei. Ai au o mai le i tangata. I e whi mai o tangata e mai tino mea ola ma toto mea ola. Se tu lou lava. Ai esina le mana i o le whaafsoa i lea. E te maua tono i le au tū moni lava o le vaai a le sayanisi. Ma le vaai ai a le whaife au. Pe o le vaai a le au lotu ma le vaai a le whaife au i se me tasi pe ala tō ngāre nui ai. La sunga whātonu. Le ase seu whaapopo mai ai le tamta upo. Une mana ia langa te tamta mahala malama i le vaivaino lau tusi o salamo. Ai le salamo le torsu martolu. Tasi la le salamo e matua no nomi a to ele tiano po entusia. I le tusia ia e peru le whenga tuai le e peru fōman e peru an. E le o tā ua ai. E le o tā ua po o entusia. E le e te whimu e whai e lo maua. E le o tā ua o tā vita. E peita ina ua di liu ngā lua mua lua tōru whaningana e leni. Le sa ua ima le Vulgate. O le tusipa ia le a le kalesia pope. Kalesia katoliko, Roma. Nā la whato a tata mai e pei e anga i lava i na e dedicate anga i a tā vita. Ai leo tā vita antusia. According to the Hebrew, the old Hebrew Bible, e leo tā vita, e leo maua se mea whapeo tā vita antusia le sal. This particular sounds. E leo loa po ai. Nesi la le me mana, i e tātou tiro toa i mea. O le liu mai lea, liunga,
Le ana o mai temi o eleni, temi o le pe o dedicate nga ia ta ai le ta vitan tu sia. Na. Bela ta sila le vai nga ta ua. E au ngā ai ono tātou sa ili lelei. Mo le malam no maanga. Ia ona tātou tā o rola ia langa ta tauna ta manino i le tusi le salamu tō. The author. Ioe. Ai ta tere ia nga i ina tala noa ina le me ato. Manuia ia. Ia ai le whamanu i le alofo le li ia. Lau tele sa o dedicate. Dedicate. Ia tā vita le whainga o le tusi le nei, o le lima le ngata mai tusi muli le wina muli, ia, o le wha le lima, ia vaila ye le author na ye, o le unknown, which is good, is valid, e wai fo ilo se tasi po ina tusi ama wha maoni, ana o lai o dedicate le tusi, o le Manuia la le tusi le, o le toe fo ia le tusi le toe tu sao mai lava i ake nese le amatanga, le ono fitu valu maleva a fai taune i fai upu ia e to yaru sao ai le amatanga foafoanga le tua e ngā ruenga le tua o le Manuia ono leile e seta le talano wa sosoani mai le upu le e seta ia i loa i e tātou le nganga moni lava o le fai tusi fai tau o le vai asu ma le sāwalinga ai tātou mai le amatanga se iau o mai lava i le whae ingo ne vai asu. O si tepu uma lava nei, whai taua i aso uma. Na vaile, e whaatonu fo laua i alau sāwalinga i le aso ma le aso. Sometimes it does not make no sense. I te loa, le taimi tonu wala le na, now you wrestle with God, with His Spirit. Ma nei o le taimi le na, I don't give up. E ma nei le tatara no le seta e sel mata o tio le seta le ta uma ia salam ale seta le i le mai fingenga fo mo leva lana i lo le seta le fingenga tuat leva ia lasina fa popo mai i le tamata o pulim ia pe no fai atu ia e foringa matango fie e foringa Manuia ma ai le fingo fie na e le whaingofie e strako le mafufau e sa ili. Pe whapewhea na whiso tai the Easter with the Big Bang. Ma le tala a le afoi, a le salamo. Manuia. Le ana te whaitawina le salamo le a fia. Tolu su tolu. Tolu su tolu. Whai poe ono tau le iwa. E tasi me whainga tau na manino pe ata whaitawana o whai upuia a mai e tis whaitau aso. Ia. Kata whaitau a toa lawa le salamo lea. E au mai bring the whole picture. Manuia. Le mafufau. E whaingofie fo ina na malamalama. Ia. Langa le whaingofie no ta malamalama. Ina i whai upuia wha. Ia. A se vanga nā la ua tā o i le mta upu ato. Ia ona tau whaingofie mo au rawa ia. Ia mare le. Ia. Manei whara whaitau mai ia. Ia. Ina le Tolu su tolu. O i lau tispa i Samoa ina. I le i tispa i Samoa. Pe Manuia la ta whaitau parkalafa. Ia mare le. Ia. Nau tusi o salamo tolu su martolu. Ia. Ina pepese ia i le alii o outou o e amio tonu. E ono lava i e ua amio sao o na vivi i atu. Ina vivi i atu ia i le alii i le kitara. Ia fai pesenga ia te ia i le napeli. E se fulu o na manoa. Ina pepese atu ia te ia i le pese fou. Ia outou tā mali, ia outou tā malie ma le leo fia fia. A wā e sao lava le a fionga a le lii. Ua whaia foi e ia na ngā luenga uma i le wha maoni. E fia fia o ia i le amio tonu ma le wha masinonga. Ua tumu le lalolangi i le alofa o le alii. Ia, o le prakalafa la leo lela a tātala noa nei. Ia. Ono i leiva. O le afionga a le alii na whaia ai le langi. Ma au uma o iai. Na whaia i le mānawa alona fofonga.
ua tuuina atu e ia o le maona i fale oloa. Ia matatau i le alii a toa ma uma le lalolangi. Ia fefefe lava i a te ia o tau uma o eno nofo i le atu laulau. A wā o ia lava na fetala yane o na iai lava lea. O ia na tulei mai lana fionga o na tū mai leva lea. E whaalea ngā ina e le alii o tau pulepulenga o nu ese. E whaai uvaleina e ia o mawhauwhaunga a tangata. E tū le pule a le alii e o i le whaavavau. O mawhauwhaunga a lona fina ngalo e a le tū lava. Amu ia le nuu wa tua i le alii. O le nuu wa filifilia e ia e whai mō na lava tofi. O lo sila mai le alii mai le langi. E sila fia e ia le whanau uma tangata. O lo matua sila mai o ia mai le mea. O lo a fio ai o ia. Ia i lato uma o ino nofo i le lalolangi. E whaia lava e ia o lato loto umalava. O lo matua sila fia e ia a lato ngaluenga uma. E le whaola ina se tupu i le to tele o ana au. E le lawe a ina le tangata fita i lona malo se tele. E le au ngā le whaola a le solo whanua. E le ai fo i se lawe a ina e ia lona malo se tele. Pauta. O lo sila le li. Ie mātatau ia te ia. O e wha moe i lona alofa. Ina ia lawe a ia te i lātou ai leoti. Ina ia ola fo i lātou i leonge. O lo whatelitali i o tātou loto i le li. O ia lava lo tātou soani, ma lo tātou talitā. O wā o lo fia i a te ia, o tātou loto. O wā ua tātou whātua i lona suafa pa ia lele ia i lunga i a te i mātou lo walofa. E pei ona mātou wha moe i a te oe. Wha Manuia mai o le tua i le whaitawina o lana fionga pa ia. Manuia. Pe a ta whaitau ana o fwoi upu ia na o mai le tusi whaitau aso. E whengata o na tatala i o ta mawhauwhaunga. Ai a ta whaitau ne le mea atoa, le lau tusi atoa. Ta oto mai le ata. Le rata tilo e pe a ta vaina i upu ia i moa ulawa ia. E wha upu tā ua ia wha matala o mai. E wha matala o le vanga mua, o le upu mua o tutunei o le upu. O a fionga. The word. Yes. O a fionga le atua. Moni. Ia pe a whaitau mai whai mua e o i le afo i le ono e o le iwa. Pi e whapena, o le ono o le iwa, pi o nei, le tā tus whaitau na lea. Le tā manatu o tū. Le ono o le iwa e whamatalai le upu. O a fionga le atua, lana upu whetalai, le na fuafua i lana lang. Manuia. Whaitau mai le ono e o le iwa. O le upu lana lua, o le fuafuanga. O le plan. O le plan le atua le nā whai mai le sūtolu o suma le lima. Whaitau sūtolu o suma le lima. It's all about planning. It's all about planning. Ia ma le tolu, maenga lona tolu o whai upo sūtolu o suma le lima. Ia, o le pei o le mata, o le fofonga. Le sūkolu sulima. Pei o keywords nga e whamatala mai i a tā ua le tā ua. Ai pei tai o au nei na o ofu i e tala sūtolu. Sūwha. Ina o lātou mamai. Lua sūkolu sūwha. Ia. Ia ua whai fo i malau tatalo i lo u whata. Na o whealuai e peise i o la uo o ia po o lo uso
na opu nou ele lea e pei o le ua. Pei o le ua wha noa noa ilo na tina. Pei wha matala mai inare pa ai o mata. I le upu na tolu, ia ma le upu na wha o le marusi anga. O le paua. Nai ni wha ai unga na vor salamo, lona winga o le fofonga o a fionga o le upu. O fuafuanga, tolu, o mata, o fofonga, wha. Ia, vanga muli. E nai pi e atoa na te wha matala i na atoa. Ia, pi o nai keywords nga so sangi mo taua i le tamatau. Manuia. Fofonga. O le afionga, le upu whetalai e le atua. Tino mai ai le ngaruenga. Tu mai ai. Ia wai le mwhenta whamatalaina. I le mwhenta whamatalaina le mea atoa i nei whai upu i e wha. Lenta whaitawina. Se ia wangana. Tā whaitawina atoa le lautusi. Ia mana tu whai ora salamu ai le tātou tu ainga. Ni tu ainga le e whakasa. I le ta ua o se mta upu. O pi o lana whaitau lea pe a ta ili ia. Su e lautusi pa ia i le lautusi o salamu. I le mwhaina e whapea. Su e lautusi pa ia i le mta upu o salamu. Manuia. Mo e te le whaisi te reo salamu le tolu. Fia whai upu. Te le tolu. Lua suma lua. Mane foi o so mai al tol fuma de lua e tawa i lava le afo e tau mai e lava le malosi mai o le sa le sa sila le se sela u fai tawina le fai le sutoro le fa tu le mata le mo le wa le sutoro le mai i u fai tawor su lima mai fai po suma tu o lo o sila mai le ali i mai le langi e fa matala ina le fofonga so upu mua a fionga po le upu whetalai. Lua sosan mai it's a plan o fuafuanga. Tolu o fofonga sila o le mata. Lela sutor mat. Ia mat vanga muli. Nai amata sfuru ono mar sufitu. Whaai loa ai le marusi anga. O le paua. Yo, ese le towers fumar tolu mas fumar fasul lima. Peo ngā tonu lava o ngā tono re lofa mai o le tua le whanau o le tangata le laro langi a. Vai mai le tua. Le alu o le anga sala le alu ai. O le ase awa le fafo ai a. Nata tera noa fo i le a. Pau lava. Wana o Yesu lava. Wana o Yesu lava le fafo. Ioi, o le popoa ngā le marwhaingta. Mai le manatu whaalia a tano mai le whaatonu. Sumar toru whai mai. O lo sila mai le lii. Mai le langi. Mai, sila fia le tua. Mo lewa o na iai le plan le a. E le tua. Le alofa o le tua ia ti tātou. Tau tia le alofa. A sila fia le tua. E a whaina e fori soi fuolo na tali. A mea le tua le ai a. Ia, maliu, sau o iat, whaola mai se o whanau. Whanau ar tangata sa whaino na lima. Pe o le mea pasta pe e sere tā ua o le vaenga lea. Naia. Matau lia, leo whai matu si whai tau aso. Na le whai po e ono e o i le iwa. E a fo e relate e a nga i le mta upu o le manatu au tu. O le e seta, maripa o le hoteli. Maripa o le hoteli. Ioi. O ngā whinau a leo lo ta mawhauwhau. E struggle. Pe whawhewhea, ona wheso o ta i le e seta. Po le aso maliu, ma whai upu ia. Ai manino la pe a whengo whina awi ni mana. Pe a ta whaitau ina ato, le lau tusi ato. Manaia. Vai le whamatala mai upu ia wha. O key words ia e manino ai. Le wheso o ta inga. O le aso maliu, o le aso maliu, ma le salamo al tangata le tusi, ele o tāwita tusia. Yeah. It's an unknown writer. Yes. Yes. Unknown author. Yeah. Ele o manino. Pe e mena mana ele le sa ili tua. Wa tasi la le mea ma fa so fo ila nai fi au i longa fo ile. O tatu o le pe le fa pe mercato rico io le lato le lo minga le na ale la mo i vaanga le. O le liunga mai le e peru. Li liu atu le eleni o le vaanga lona fa liunga.
le ma ole varkate. Ia. O le vaenga Vaenga. na tusi pa ia whaangaini al katoliko. So. Ta ufola na ta uele tusi pa ia o le varkate. Al vaenga lea ke tutiloti iai. A pe o mea uma ia. Pe o lau lefso soni i ta upu. O te le malama pe a ufaitawina. Na o leono, fitu, malu, iwa. Se ia vanga na o ta faitawina a toa le lau tusi lea. E tolu se furu ma tolu. Na manino e loa la pela on fai na iai nei upu i e wha. Key words na moa ura vaia. O le upu o le atua po o a fionga. Te lia tatu o a fionga le upu. O a fionga le atua le ono fitu waru iwa. Ia to so o mai ero marsul tortu malima o fufuanga. Plans. So o mai loa i le se fultoru asu lima lea. Whaamatala le mata. Ia me po le fofonga sila mai o le atua. Ne se me lilo. Ioi. Ia ntanga i mero le sifuru le matsumat fitu. O nala whaamatala mai le paua le malo si anga. Ioi, na o ai. E na o le atua i ei le malo si anga. Ai whaapewhea lana relate anga i le ese tane. Ia le si mea ngana anga i e tatara. Nei a tele. E se ma nei o le a whaalongo le te tatara no no whaalongo do le Big Bang. The first thing that come to mind is scientists. Scientists ia malala tova ai i le lalolangi ia ma mea umoro tupu ai pe whapewhea. Whaitau mai le amatanga mai le societau mai lava i le stonai. Maua uma ia le ata. O le maa nei o le wapei e molinga foi Hollywood ma lato tusi e whapea. E le tusi a ina e whaiwhi au o le vai aso ato le nei. Ma nei o le savalinga mai le amatanga. Ai whape whio na tu ia e seta. Whamanino leia sfuma tolu su fasuma lima. Sila mai le tua mai le langi. Le alofa i le whanau wa tangata. Nala wo tupua i le tua le manato foile. Ia wa fiu lava o ia mamoe, ia toto mamoe. Ia wa e fo ia toto manu se tofai toto manu. Ia atonement. Ia le atonement ia na ona cover. Just to cover those sins. Al falawila ele se fa o le tanga e mawai. Taimilea. Tatu e tanga i atua i tua. E tasi le tausanga e mawhai on wha mangalo ele ang sala tangata Israelu. Wa tasi a tausanga. Tasi a e tausanga atua la. A tasi le taimi e rufi fe au ton. The priest. Whaungare le tua le toto manu. E ufi e le tangata e vele mawhai ma wha mangalonga. You know, atonement is covering. Al mele wa ye nei. E anu rata tu whaitau ina tauno i le whai ungo le vai aso ne. E o mai lava e sau ia Yesu. Tau nuu melo ia Yesu. Tatu wa aile leia le ia. Ua mawhai ai ona ave ese o le ang sala. Vale ese senga. Sa kava mai sa pui tangata. O mai le taime o Yesu, le toto Yesu. Ua wha ma. Ese nai le ang sala mai le tangata. Ma toe whaaola ina ai o le tangata. Le tangata sa oti le ang sala. Lel manatua le ziusi ata mauli fe mai. Ia. Wa o manatua pei o nai e iai le whaitaunga o loo i le kenese. Ina wa pa ule lua i tangata pei o le whetalai ngā le tua i le ngata. E whanau mai le fine. E whanau mai e le whawhine le tamatane na te tui mo momo lo na ulu. Pei e moni o lua wa pei e toe fo i anga i tua. Anga i tua lo ta mawhau mai le amatanga. O ina tonu lava le wha moi mona. O le mania ia. E toe tai lava i tua le tato mawhauwhanga. O le mai o mata upu lea. Pero kene se toru ele ia ia. Le pero kene se toru. O ina lea. O le toa tele your scholars. Mani fui manatu si uso. O le toa tele o scholars leo tala no ina tusila kene se. O ina matua i le mawhai lava e sātani na tau su e po e whawhine le tala no ai le atua. Wa fiu sātani e su e.
O le whamauninga na o le kenese le tolu, e maua tonu la i me vre sa tupu i petele ema. Isa, o le mele sa tupu i oe. Le to telo ta meti i le sa fasioti lalo tai lua tau sanga. Walu fasolo ato le pule a satani, wale ilo satani, po ta mai titi le o le valo anga. I oe. Ia, ai fai fo, io la e kupitol tama Kata vai. Ale mana ia io la me la mata opula. Ba tasile me pio le me tamauli. Tasile me ia o tiri nai ta u. Ia me se lava. Vai pio na sunga fe au. Ia manino ke nese ia. O le me ia e lua tala o ke nese. Me le tala momua. E saua ile mta momua ngata ile foi po far foi blona lua. O le mta po lua. A le tala lona lua a mata mai lona ile a foi ile mta ile foi po fa o ke ne se lua e fa mata lai le tala lona lua o le fofuanga e le tasi na tala o le fofuanga lua e lua e so o no matul o ua na sau e na pala silo i lona tolu o le lua i anga sala tanga ia au i ala le tolu le ala fa tala mele me tamau na tonu o i na fua mai le eseta na tonu so eseta ia na sa mala matanga io e na fu na u fai mai le mana tua foi isso o te tali tonu lava i le no fai la ngani sis o i ke nese tol ele ngata o na pa salaina tanga a o i foi au mai faatasi ia Manuia ma faasalanga. Ina ua fai le faasalanga o le ngata a tamu ma eba. Ai sau ai tua ma faamanuianga. O le a whanau mai le tama e natea. Tu ima momo le uro ngata. So o Manuia o mai faatasi ma whaingata ma puapuanga. Moni. O le lava pi ata tu fai tau atu e fefe, foi pi tau fefe le maingo le mea. But ile o ngā tu tonu le tala. E a fi mai e Manuia. Sa o le. Io e. Manuia la leo ta fai tau ni o le mai ile amatanga la le tala o le amatanga. Ile se se ta to atu pu le nga fo. Leva. Leva nei fo fonga. O le maneia i o le tātou wa ai ai. Ai moni wha maoni a. E li teimi fo i le e whai tau le tuspa ia pele wha, it does not make no sense wanga le se teimi a. But those are the time o le tāua ia. Nau a mata o na tuu oe le atua whare te mawhau whau te meditate i ai. Ma pēra o le tusila le kene se tolu wa. Tala le whawhanga le lua. Moni mai fo le temi le mai fo le tua ia malama o lala le umina malama mai wa fisili na la ye le tasi ma le lua o lala le umina le aso le tasi le ia ina o le se po ni sai ya le to o mai o le mane ia le o ngana o le faitau le tusi ia to e mane ia le o mai le tusi faitau was e tu fas vai e o le lei mai la va fa matala le mu mai la vai ati oi mo le telo tangata la fe mai ia asonga fore nei po aso lua a fa te ta inga la fa pela ona songa fufu mai le tu ia malama lo wa mata le sa po liuli sa le se malama le temi a le malama sai ai o le nganga o le tu ia so ia na ona feta la ia le tu malama ai o mai vai nga lua ia o tu fo o tu ile si aso le vana lea o le mane ia no foi pe o mafo fau ia ai au mai la vai le ngang pa ia mane ia o le spirit actolitus es el mane ia la taola di salamu le ta fita wi mai le foi momua e o le tolu ia par la ngale sa ta fita wi na par klafa e tolu sumartu ai vai vila ia ina pepese ina vivi ina pepese o upu na e tolu e whaamatala ma ia tāua. O le ale mea le fi nau le afo le tusitala o le salamu. Ina vivi, ina pepese, o le nuinga, e ave le vi inga. Mana ia. O le whaamoe moe o le vi inga.
ia whapena le winga o tātou e ave molea. E pese vivi i le tangata ina ua ua o mai le suamalie o le whaamangaloina. Amene, māneia. O le whaamangalo ia tasilana upu ngana, o le upu ai la upu whaitau i whai upu ia toru. E a fuai ona vivi i le tangata. Pe vivi i le kitala, pe vivi i po le ale to inga instrument. Whai upu ia toru le amatanga. O le mea pe ia whaamatala mai le mea fuai no vivi i tangata. Ina ua whaaolaina, ua whaia le atua se melelei. Mena taua ia te au, o le ala le vivi, o le upu forgive means to give Jesus. Mona, ina ia ola. Ola tangata. O le upu aia tātou ringa ngana Samoa, o le wha mangalo. O le ana mea mangalo. O le mea mangalo, o le mea sua malia na le tofo. E le mwhaina tofo tātou se mea wha mai. So, upu ia ngana e pi ata, i whai upu ia toru o te i atu iai. E sua malia i le tangata ua whaolaina le mea o le soifua vivi. Le lai amatai whai upu ia toru. I nā pepese ia i le li. I nā vivi ia tu ia i le li, i le kitara. I nā pepese atu ia i a te ia, i le pese fau. Mane, o wai sa o lava le fionga le li. Yes. Sa o de le. Ele mana ia. Tangata whaolaina. Tangata whaolaina. I nā vivi. I nā pepese atu ia. Na o mai loa le i whai upu e whae o le iwa. Nā lai kam inai ia tātusi lea mane manatu o tu. O le upu foa le atua. Nā. Mana ia. Mane o leo te lenga. Mane fo tātou mo whai e nea fiafi. Ia, e pe e se lava tangata malatou o moa ua i e so vai. E le mwhaina wha maanam la maina un whai se lua pe toru pe wha. Eoi. Whai tau atoa le. Atoa le lautusi po le chapter atoa. A whai atu e le malamalama, lava. Whai tau le chapter i luma mai. Ia. A whai atu lava e ngungumia le channel, whai tau le chapter i kua atu o le tusi whai tau. Whingofi ai o na maua, malama le mea atoa. Alana sa wa vai foi le vai foi le todos fuma de lua foi upo ono. Mo tangata whaolaina foi mat foi upo ono o le todos fuma de lua whapea. O le mea lea te talo atua i a te oe ua mio atua o malava. Iona po e mau ai oe avai. Tu sa o mai foi upo e ono o le todos fuma de lua. Na tuli atua le tau se furu. O re māneia i o le o nāna e whamatala tonu mai lava le mafuanga. Le whanau mai o le toru sufu mai toru lea. Ma le taita ina mai ma le mafuanga o le sawa le toru sufu mai toru lea. E ese le māneia. Māneia o le sāwa linga lea e fisosoani. Fisosoani pe o le whautuanga le whatonu. Le mwhai whatau numa. Whaitau numa. Whaitau tua. E whatutu nai lea. Na māneia. A le tau mola o salamo le. E le whaipuna le sforu le whemai ai. E whaale au ngā ina e le li o tau pulenga o no ese. Mai. Ta le whao ngā ina. E le whao ngā ina e le atua se tasi lavo mea. I mea wa foa e le atua. Tasi lavo le whina ngalo le atua. Na o lona hata li i lava. Na o Yesu lava. E mawhai e o na ola i tātou. O nisi mea umalava mai telo no ese. E whaelea o ngā ina e le atua. O na fo o lawa o le taimi wa pule, wa whaile pule e le atua. Wa ai le le atua ilo nā lofa i le tangata ola. Le whanau. Mai leis. Yo le ngā le langia le sila mai le whanau o le tangata. Ia te tātou. Pena o vaenga nā e mānegia ia le vaai fo ia. Whaitau meditate, le whanofo ia. Te vai e sosoani mai lava le nganga pa ia. O te mea o te musu, o te ina ni mamau e se tā ua ma le theme.
ma le mele a mai whamanatu au tū o le so e seta ma le pa o tele Manuia. Easter and the Big Bang pera mena e tau mwhaialo u tau fia e tate nga i pe tai ina nga i team langa i kakile mauro le team lea ele lola po fele tanu e ta ua Manuia. e pia mea ngu fetu le ta ua o le foi poe whae o le iwa o lea e wha matalenta tu tanu ina le fai matis fai tau na leono o le iwa a e tango la tu e wha foi te isi atu tu le whae o le iwa o na manino e lola ia lea o le upu fetalai a le atu o le upu fetalai a le atua io e ala la ona vivi le tangata ina ua whaolaina whaolaina i lea whaolaina le upu fetalai a le atu a le upu fetalai a na fetalai le amatanga i le tala kinese io e fetalai o na foa ina i le laulangi ma nava i ai le alava e tala no i ai ma nava i ai le ma nava ola io e pela na ua matango pisi ata ato le ua mwhainta tanoi bivi i tangata e se avi ai whaolaina e le atua whaolaina e lea ina ua manava i le atua lana upu fetalai e foa ai le lalolangi Manuia. Pe o le salamo ato a tolu su tolu mo le va ai a se fulu ai le sufitu ia o le fa matala mai o i la fa ali mai ai le pule au le ale tua Manuia. le pule au le tua ma le malu si anga ale tua to tasi le ala e fuela da tua ngai lo la ia le na vali atu i le fenga tuai e fa to atupu i fenga Sami mai fenga fo ene Manuia ya na la so fina fa wa pe tamata upu pe le ata savali valilo la ata ta sta pese ta savali valilo le rola ia le falita tala peli fa tala fatu la sunga pastor Fagalilo Samuelu Matafeo ma lor se fo Manuia i lua sunga Manuia la wa nanga mat por kalame fa tai tele lava Maria Alosio fa tai fa tala fatu foi ele sunga ile awa fa tonu tula epa sua fa tai sua ma lor le soifua Manuia malo foi de tautua tenu lau sunga ya ma le sio faritua ya Manuia le awa nanga o le nei tula o le afiafi ya tau fa tai tele lava ya fa Manuia tu foi le tua ya tau ya o le temi le nei ia o le a vai foi sina pese ya na fa wa wile tato po kalame le upu ya mo tato le nei tula afiafi ya usmai la fa fonga pese usaunia mo tau Ta
Ta alofa lava malo le soifua, malo fo i le tauatai, le fo u tātou au lia i le manuia, le aso tofi le nei, o le aso lua sifulu ma le lua, o le masino o ke topa, ia lumai o le nisi le nei u whaopoponga o tātou tala mai Samoa. O tātou tala tumua, e le tali e ngofie, e li ima whaipule o le afio anga o whale atiu, le wha sino lima, ma te tai ma whau o tangata, pe a tau le suafa o le afio anga o whale atiu, e le toe nā tia e le tō tele o i lātou, e mō lia atu e leo ma le wha masinonga, o no marijuana ma whala au wha saina, ma isi o le mafu anga lea o le tutu whaatasi o le ima whaipule, o le afio anga o whale atiu, e whaia se lātou tapu, ma wa aitu toa loa ia e lātou, wa le o ni tangata nuu moni o whale atiu, e a whea le lātou nuu. Ua toso le pā i tai le awala, e a whea i ala ngā lue o le nuu, e siaki umai ta vale, e tau fia umai, tangata uma o i lātou, e le o ni tangata o le awhio anga, ma e le ai fo i se whea au te tau, e ono a whea i le nuu. Ua whaalia e se sui o le nuu, ua ila le lātou nuu, i le tau vale e pēa o whale atiu, o le ngata i Samoa, au atu nuu i whafo. E lua se fulu whai tu la fitu aso le vai aso, o le ātiu te aia li ima whaipule i le nei poloka, i e whaiti tia ma whasosoani ai foi, le awhio anga e tutu whaatasi mali matanga aluenga o leo, e tau tā awhio fia le tūla i mai, o nei sori ngā tūla fono, o la au whaasaina i le awhio anga o whale atiu. Na whaalia e se tasi, na amata le leile ngā luenga le awhio anga, i le mauai leo o se tāwale ese rental, ani tama e tai ma se alii, na tāo fia ma mauai ni la au marijuana, na poloka ma tāo fia, e le nuu, ma vili ina e leo, ma au ina tuai la tau nei, i le ofisa o leo. O se ngā luenga le leilea o le a ngā lulu e whaatasi ai, ali i ma whaipule o whale atiu, ma le ofisa o leo, a wā lava le saonga le mu, o tangata lau tele o le atunuu. O le vai aso nei na sau noa ai le fionga i le li pa le mia, o le tai foi o le vanga whaapufai e pui ai a te tau o tangata, le HRPP, na tali fuai tau ai e vema sui o le vanga whaapufai, e whawhetei ai le wha mawaenga, ma le wha se e tua ngalu, o le fionga le au pepe to le fua ai ono whawhisi, o lo se e nei ile no fua o le fonga whetalai, o le pa le mene o Samoa. Ua wha mawae le au pepe, o le a le toi tau wā, i le pā lota o le tau sanga fou, ona o ngase o le tino. Ua sauni lalo nā talii, e suia le au pepe e tau wā i le whainga pā lota olo o loma nei, o le fionga le au pepe to le fua whawhisi, na tūla i mai i le tofi whaipule, i le tau sanga tasi iwa tasi, ma tofi ai e vea, ma whafonga whetalai o le maota le pā le mene o Samoa, i le tau sanga tasi iwa ono, ma so ai lava na nofua inga, i le nofua o le fonga whetalai, i paia inga e lua, o le tasi iwa ono, i le lua afe ma le tasi, to e whaawau atua i le lua afe ma le tasi, i le lua afe ma le ono pe tai, na toe si i lima le vanga whaupufai, i le nofua inga le nei ma toe avea i loa, le au pepe ma fong whetalai, ma i le tausanga lua afe se fulu ma le ono, se ia mai le lua afe lua se fulu ma le tasi. O lo o whaangasolo pēr la le stala o sui whaatu, mo le whainga pālota mo le tausanga fau, ma toe o le aso antai au, o na tāpu nia lo lea i le tū lai se fulu lua, i le awa uli o le whaatutu ina mai, o sui whaatutu i le ofisa o whainga pālota. E mai ala ngā luenga i le so o le aso tofi, ua se lau walu se fulu ma le ono sui, ua mai o na le si talaina. Se lau ma le lua sui, mo le vanga whaapufai o le HRPP, lima se fulu mo le vanga whaapufai o le fast, po le whaatuatua le tua ua tasi. O le vanga o le tautua party, e se fulu ma le wha i lanto ua mawhai o na le si talaina. O le vanga whaapufai o le Sovereign Independent Samoa, e to atasi, ma le Samoa First, e to a lua. O le tu pao te mai tai ua wha mawina e tau wā, i le pālota o le tau sanga fau, e to a lua se fulu. O nisi utala, o loo wha awau pēr pōl kalame la sosi, o le kānesa i Samoa, lea o loo wha manantuina, i le nei masino o ke topa atoa. O le tai au lan le lan wha tau tai ai, se sa ini ngā se leni o se tau mawhatanga, na wha tau nuina le il whanitani malo, o le tau mesina, sa langolango sua malo si ele company, o le Samoa Stationaries and Bookshops, po o le SAP, e tu sa ai ma wha maumaunga, e to o se furu ma le tolu, ta mai tai na lipo tia na awai atu e whaatino, o la tau siaki ile masino se tema ua tuanai, ma ua wha maho ni ai, ile maua i le wha mai o le breast cancer.
o lo whaalau iloa ma whaia pea por kalame o pui puinga le asosi ai mai se lava i lātou. Whaato a fia ia vave va aise fo mai e ma whai enu fo ia nei whawhita uli. O le susunga ia sua John Ryan, o le presidente lea o le asosi o le cancer i Samoa, le na ia sa noa e le na o tamaitai o lo a fia i le wha mai o lo ta ua o le cancer. O lo whautua ina malosi e fo i male tu pao o lii e te tau lava o le whae tete i le breast cancer ma isi tu a inga cancer o lo o whalau i loa mai le matanga luenga o le soifua malolo ina. Whaalia le presidente le alu pe iluma o le whai numero i lantou lo a fia i le nei wha mai ma i le wha ilonga ina so se tangata wa fia fo i mai lantou. La iti le luas fulu lima tausanga luas fulu maleono po le luas fulu male fitu le matutua. Ma o se tu le wa te tau e lava o na tutu whaatasi la tunu male malo. O le tonga fiti lava o le nei wha mai, o le vave va ai o se fo mai, o le vave fo ia e fo i lea, o le cancer. Ua whaalau iloa mai nei le minista o Vaalele i Samoa, le fionga lautafi Phil Pessoal, o wa fianga o le wha mai o le COVID se fulu male iwa. Ua mafu ai o na tuai o na taunu mai le Vaalele, a Samoa le Samoa Airways. Sa fuafua o le masino i ulaipo au kuso o le tausanga nei, pe tai e ei nisi o afianga o pailate o na o tula fono atu nuu i fafo, e quarantine ai ua tuai ai. Ua whaasilisila whaalau e tele ai nei lai le fionga i le li minista o le amatanga lao le masino fou, o le atau nuu mai ai le Vaalele fou. O le nei Vaalele o le alisi na mai le tātou malo, mai le malo o Netherlands, ma e lua se lau lima sfulu whaafe tā la Amerika, i le masina o le alisi ni mai ai pe tusalea, ma le ono se lau fitu sfulu ma le valu afe tā la Samoa. Ia e fai foi o le fia fai Vaalele, a o le tau mata o lona lisi, ma se iwa ai i te uangau si o tātou mengi. O nisi o tala o loo whaaua wina pēa le whaamanatuina o le fitis fulu tau sanga talu na whaavaina le aonga o le kolisi o sangato Iosefo i Samoa po o le malisi o le whai ungo le vaiaso talu ai na whai ai ta alonga o le kirikiti wha Samoa e whale e wha ua vaivaina i ai ia le nei wha moe moe o le aonga. O le poloka lao whe malanga inga whaavao malo ua mafu ai o na e se manatu i le komiti whaafoe o le malisi, o le ale awai mai tamatuai, mai atu nuu i fafo, pe tai o le a whailonga lava i le atu nuu lātou, ia lātou por kalame a le malisi, e whailonga i nai, le ato ai o le fitus fulu tau sanga, talu ona whaavai le aonga, le malisi sangato i o sefo i Samoa. O se wa inga ese foi, i le ngata i whale o Samoa i le alo alo i pia, i tae ao maafiafi o aso taitasi, le malosi o kole ninga o fautasi, e wha o le atau wā i le tu unga fautasi, e wha i u iei por kalame umo ta alonga, o le nei wha moe moe le malisi i Samoa. O le tolu ai le nei o vaiaso, o wha ngā solo pea por kalame, o le fitus fulu tau sanga o le malisi i Samoa. O le afiafi o le so o tau wha mae a pea tātou por kalame le tu whaatasia, o tātou talafou, o lea ua mae a mawhai u, e le susunga ia tjai o peteia wha matalanga i lunga o penga ta whailangi a le ali i fusu au se tālia le susunga ia Ben Kelleher wha pea sa malo laki le susunga ia tjai ia te ia i le maasina o Novema o le tausanga na te atu nei o na sa fialo na 5 tau matau i le la fusu anga o le ala o le a ia wha sa o ina ma wha to i lalo ai tjai i le la fusu anga i le so pe ta i la o le moli mau a tātou talafou i le nei a fiafi, o le unga o le nei fusuanga, na tuai na tāofi le laufali le fusuanga, a e tongi mai tonu solo, a le susunga le le o pen. Le ala ua toe tu mauai, ia le siam pini, o le nei foi au panga i le susunga ia tjai o petaia, sa o ai le tamaloa salafai, sa moai e le fai ngofie le menei. O la fai o te fo i mo tātou tala Manuia tele le tapu inga Samoa, fa soi fo ia, ma ia Manuia. Ionga tau wā te fua, whawhtai lava mo tātou tala mai i si o tātou motu i Samoa, si o tātou watanu. I meo o te tupu o meo le a te tupu, ia ma mea fo i ua te tupu. Ia, Samoa le nasa e whaafonga ma e whanongolongo i tala mai i lauwhanua i Samoa. Ia, o re teimile nei, ia, usi mai ala o tō whaafonga le a whaawawina pere tātou. Whaasana lamunga nisi fo i o pāanga lo fiso soani. Le ala leo o mawhai ai o na tātou whawso tai rungo le ea, ono le au nanga fo ia nisi o i lātou.
ia po sponsor o lo lātou tauma whai ia mangaru rue whaatasi ma le tātou le tio. O le IRAP Samoa le sasunga i atu pai ke li pula o le tasi fo ile o alo ma whanau o Samoa wa lawi loa i le tāleni o le whainga o ofu o pūlou po o vaisa po o hoodies po o miti afu so se vaenga lava po le afo i lava so manatu mo saulangona pe whai se ofu re ainga mo le family reunion ofu re e kalesia. Ia, lea lava se wha moe nga tele tā ua te tono le ainga whawhiso tai. Tupai ke li pula i le numera 5 tasi 5 e pe ono tō lau si le fia. Ia, so se lea lava se wha moe i le ainga o e kalesia. Ia o wō mai masani o lea lava se company tele o mana o mia. Se ofu mo i lato ia IRAP Samoa whawhiso tai nei tupai ke li pula 5 tasi 5 ono fitu. And it keeps right on the hurting since you're gone. Ooh, I cried myself. El Rupios Tuna Market i te tonu ore ai o Long Beach. O loo mawai ore tau mafa Samoa, tale ma moe, supo ma moe, apa parusami, ofu parusami, moa tunu ma siu pipi, sapa sui, so sisi, povi ma sima, talo ma fai. E whaamaria ino no loto pa e fi oto matala atu o a au. Ile El Rupios Junior Market i te tonu ore ai o Long Beach ile 5 tasi o Long Beach, California, iwa o valu o 5. Telefoni 5 tasi iwa valu. Every minute of the day, every hour you're Omi te tonu lau olu au Baile te se ne ima imau Afifi malu o le tama Baile lau ulu ne ima tala Le lau whaifa pito i te tonu Vai ima sae pape o se pomu Le la mai loa o le tama se whaala i te Ngā pese angi so le ngā leo Sofia aile me maua. Tā lo whai, i o le alo manatu ne nei taimi. Kaki koe mga kua ia sofo i o ka whai whaapusa i Samoa. Kei mi o le, ia maise arka male, i o le matua inga se lau apopo e whai ele uparu sami. Ia leo kako ni ia tunu. Ia. Ke kausi la fia se whale mo i. O le nā fwena tau whala awa tui au, peti sila fia le whale lelo au Rupert Juniors Market, le lungo Long Beach, ma le 5. E maua umai nei. E maua umai nasi, te latu o manasan le au Rupert Junior Market, i ta tonu ore ai o Long Beach, i le 5 tasi o Long Beach Boulevard, Long Beach, California, iwa o valu o 5, o lo o maua ai o tanga talo Samoa, tango talo fiti, pusa mamoe, pusa whai, tanga raisa, matanga ruau, e whaamaria ino lo whina ngaro malo loto pe ai a whio atu matala atu au ili El Rupios Junior Market, ili ai o Long Beach, pe walau de telefoni o de 5 lua whawhitu, tasi iwa, valu, El Rupios Junior Market. Mo lousi la fia Samoa, o le El Rupios Junior Market, o leo wata tala ina la nato mea aitau mawhawela Samoa, mai i le aso tofi, o atu i le aso sa asonga fua. Yo e mauaire tau sami Samoa, o lu au, o paru sami, ya, o le kale moe, so se mea tau mawhalawa Samoa, e mauai foi o pusamasi, e whao ngā i whai e aso whaalavelave. Ia le ngata foi lea, o le atatala ina i le lato bakery, i le masina fou, ia la ia fo o le panipopo, ia tele fo o le ia o pai Samoa, ia afa masina, ia pela mo tatu masaina i Samoa, ia o lau tau mafa. Ia wa maua mai i le whare o le El Rupios Junior Market te tonu o Long Beach.
Ia, mana tua le masina fau. Ia, e te talai le lato bakery. Ia, o na mawaile o le pangipopo. Ia, o le falawa. Ia, o le awhapai masina le mas fia ia i tātou. Ia, e maua umalava i le whaloloa le Arupus Junior Market. Ia, ma le whaaloa lava. Ia, a tonu le nei tu la, ia, o mai le tātou porkalame i le whai wina. Ia, nei taimi. Ai le ma whai o na sola whai o le moana le porkalame, e au noa fo i male upu. Wha tonu whalaua i matoe whai uiai o porkalame masani i le ana fiafi. Le sa tara no ina le mata upu tos fumal tolu, le tusi le lau tusi le salamo e lua tos fumal tolu. O lero i ele whai upu i ono maleiva. O le whaita wina atoa le porkalafa atoa. Maua atoa ma iaira leo le ono ma fitu ma le valu. E whai lea. Ia mamatua o le mata upu. O le nei tō la fiafi. Whamai le matua e whapea. E seta ma le pā na foa ai le atu lau lau. E seta ma le pā na foa ai le atu lau lau. O lo tā ua e le whai salamo. Le tala o le foanga. E le tusi o kenese ma le whetalainga le atua. Na foa ina ai mea uma. O le lua i whetalainga le atua ia mālamalama o na mālamalama ai lea. O le foa ina mua o le mālamalama e o whaatasi ma le poto whaasai nisi i le amatanga o le atu laulau. I le manatu whaasai nisi o le pāna foa ai le atu laulau i le amatanga sa hao fi ai le malamalama vevela malosi. Ina ua malu le vevela. Ina ua malu le vevela. O na a mata lea o na tupu ma whanau mai ai leola. I la au o manu e o foi i le tangata soifua. E mawhai o na whaatusa le neiva ainga whaasai nisi i le eseta. O le toe tū o le lii, o le foafoanga fau, uawa noa ai maleola. Psalm 33 references the first creation stories of Genesis, which tell us how God spoke creation to existence. The first words of God in Genesis are, "Let there be light." It is happy coincidence that these poetic words echoes the reality. The early universe was dominated by intense, hot, and light. As the universe expanded and cooled, the light elements hydrogen and lithium were formed. The hydrogen presents the water molecules in our bodies was created during the first minutes after the Big Bang. Later on, once the universe had cooled even further, stars formed and fused together the heavier elements in the cores, including carbon, which is vital for forming organic compounds. These stars are exploded in violent and supernatural, which is spread to the heavy elements through all the interstellar, medium, and some of the carbon and oxygen ended up in humans, in the food we eat, and in the water we drink. Williams wrote this way, "When we celebrate Easter, we are really standing in the middle of the second bang. The second bang is Easter, Jesus Christ himself, spoken to existence by God. The resurrection of Jesus Christ is nothing less than a new creation that makes abundant life available to us. May each one of us stand in our today's reality at work, in us, through us,
among us. Remember, God is a God of the radiant light. Set us ablaze with the power of love and kindness. He spoke the word, and the word became flesh. Here's the Lord, spoke to his sister, and here we are, receiving the forgiveness that we've been looking for so long. What image do you use to describe God's energy of life in the resurrection of his Jesus Son? His resurrection gives us peace, joy, forgiveness, and love. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May the Lord's face shine upon you. May God himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole body, soul, and spirit be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. The one who calls you is faithful, and he will do it. May God bless you all. Tato whaiu iri talo. O oi ole tua o le malamalama. O lau upu e mamana. O lau whetalainga e mamana lea. Whawhitai mo e seta. Nenei o mātou sa paia ma le anganga whawhitai. Anganga pa iae whesoasoa ni mai le tō telo I mātou e talia le e seta. A velea, ma fuafuanga fau o lo mātou nei ola. Le tuai lo mātou ta māpa ia, wha Manuia le ao fia o mātou o na mafuta le netu la fiaf. Se taimi o luma mafuta mai nisi o ilatou, wha Manuia ia te ilatou. O mai ma puapua ngā I wha lave I o mātou tino. Whesoasoa ni mai ro alofa tu noi lo mātou vai e maro si ai. I mātou I le tepa tau lai ma ne va ai atu I ati oe. Whesoasoa ni foi, Marina Davis masiana whanau, I le tasi o le alo o a whaina o ia I mai ma puapua ngā. Nisi foi o le ainga I Samoa le ia I mai ma puapua ngā I si utu o le ainga. O lo whangia I la ufio. Whare mai le ia iai pe lava lo mana. A li I matamai tai fo mai wha malosi ia te ilato. Maua e lato le pula. Malosi o le tino. Ma le mawhau wha. Me tualo mātou ta mawha manuia mai ia te mātou. A mai lawa fiore upu ia te mātou tinga ngana matau talai tu sa malo fina ngano. E pei o le nei afiaf. I le suafa o Yesu Kiriso. Amen. To